Dia ro malaika okilangi monro enas malolisu malaika Ina tu ampai malaika so kami si menresi aso sining menresi malaporo jadi itu pak dongata sampajata ilaporo itu so kami si minaso sinitu ina mau malaika itu deto na sosor malolisu gitu so kami si makanya ko to milau doang aja na kalete sampaja subuh milau sepeda sampaja loro milau motor na di panalaporo malaika na mo malaika malah soluto na sahi lengi gitu na wakila sih na di pa jito malaporo na barubah sih ika makiro jadi tapat ni kong kagagayilaw aja na tuli kalete si rupa na yan natin nakadali na pangulutay Imamul Ghazali ijabu 2 40 yauman mania komelo ko tarima pak donga mo patapulos so na aja mo rubay jadi gimana sana tu ko patapulos so nakasiyagi laporo namo je ti di kong kana tamakana mak malia nga sepeda sana rewa ki mak alia nga motor sana rewa mak alia nga baju baru mak alia nga denial dia nga tu paling ang es krim dia ginama ko atau pura ni alia benno pa aja nih iya iyo po ko makale mak alia nga sepeda na si minggu itu 5 kali alia nga sepeda pasti alia nga kong kadia pa makada ki macin na to nga mas sepeda di pade na baru-baru parilawan na moti di makototan na ko ala taala ya ko masam pajasu bitilo sepeda masam pajalo romilo motor kadi malaikat ta kita me aja iya aja na muling na di panalapor itu makiro jadi itu kuncinya kalau berdoa usahakan ya na tunang kata pandita makada angka makada hadis patapulo waktu bere jama maka cukup ku imangi milodo patapulo waktu bere jama aja mau sebo usahakan mudapi kata bere pamulan na imangi tajangi macio nasabak ya ko patapulo itu bere jama insyaallah tanya tauna waktuna iya aja ta usahakan aja talpah selama 40 iya makumana je kita Pak Dekin atau pandita masam pejak Jumaah ko 40 jamaah nasabak ya ko ganai 40 makna nabi ta 10 pada pak dongan nasi diwali umur 40 makuti ruwita iya kong katau Pak Melo matnanu nga masam pejak tahajud suri moto matahajud 40 sona pokok na aja nalpah 40 sona pas sambu-sambu malomon itu lomon ri dena nama rajing pada mo ko mapuas ite 40 sona malomon itu ya to me tu kenapa talungas sona tuli malasaulu tuli titi mako iya na pak ya tu watang pitu asera engka riwayat makada iya tu perlu asera iya tahu mata pak itu cik dimi na pandre iya kapere itu na pandre sera nya tu ampai ko tahu mata pak di namanya gandre na tu magai magala mapuasa ini na bawa pak ko mapuasa ki gak puasa ramalan ni gare iya tu na pura ramalan pak tahu dia tu na siya ga andre tamay watang na to maso napai ci di burasa si raman weh maso ni nasaba si di meto man tak buka tatutu ni roleng iya mi pak tuli ikan rusi nakal mere-mere pasti matu wamba tak buka mana pemang maki itu iya na tu ampai katau pandrita talu timpu milandre na maso nasaba terbiasa dengan itu iya makira yo pokoknya di degan rusu materu polisi cide yambasi nakam jojo na mere-mere itu kemudian menre nabi Adam ya sekna Nabi Adam Nabi Idris Nabi Isa si bawa Nabi Yahya menre iya sekna Nabi iya Nabi Idris Nabi Yahya taudena nama care paindo na jejengang ya to si Nabi Isa makun rei dega galakaina mimana Maryam kak dega lakaina jadi itu Nabi Isa digambok nah tapi itu Nabi Isa dia nak baine si bawai pada pale kalolo apa namo Nabi Yahya dia tu nak baine itu jadi itu kalolo si depe mati si basi bana itu duki langit kedua menre langit ketiga si runtuh Nabi Yusuf ini ahli catatan keuangan perbendaharaan negara nak kuasai Nabi ta onak ko Nabi Adam belajar tentang alam menre ilok ko Nabi Idris Nabi Isa oke Nabi Isa mak guru kedokteran apa dega ga doktor pandapi Nabi Isa Pak Nabi Isa na patuto mate
Yo pu di dotorotan apa mati tahu tuh. Sesa dia tanah kemana? Itu iya Nabi Isa. Ya kau tahu malasan Burai? Itu Nabi Isa ahli kedokteran. Sampai di abad modern ini sebenarnya dia pegat dahapi itu sampai Nabi ta cara kehidupan Nabi itu kesehatan betul. Nah sebab temak ya gurongan aku Nabi Isa. Pak siruntu Nabi Isa nilai barakah Pak disengena. Makanya kong kata tewa siruntu tileloi Pak disengena. Doktor tonrilo silaturahmi iloloki Pak disengena. Insinyur tewa siruntu iloki Pak disengena. Agi mani usahakan inang ka ilmu ilolo ngapulo korotawe. Minta nasihat. Rontos itu Nabi Adam ahli alam tapi ya Nabi Adam tahu mapedi kasih. Nah sebab boleh suruh kan ya dempar lokolino. Ibu Raini tindak ko Nabi tak. Pak tahu boleh suruh kan ya dempar lokolino. Makanya kong kacama mancaji staf desa lolalo ki siarai kasih. Kepala dinas mancaji guru biasa talo ki siarai tau masara ya tuh. Ya rega pura isogi na pabangkero loki siarai. Tau majajah kasih nyawanet betungan atau masara ya tuh. Kopure madece-dece natap padegagah. Matandre jabatan natap penuh. Bupati napalau mancaji rakyat biasa ya loki bersilaturahmi. Iyo poko cama mancaji bupati aja mau tolong mitai Mario Moto. Pak Menre mu jabatan nah. Iyo poko tahu no jatuh dijatuhkan itu karena kehinaan makanya perlu digembirakan hatinya. Makon itu ampe to mata sia kong kata mateang. Begitu sih teman. Kemudian menrei Nabi Yusuf ahli perbendaharaan bendahara negara itu menrei sia-sena Nabi Idris. Iya Nabi Idris ya nabi kalasyangi malaikat. Iya, dega nabi kalasyangi malakul maut itu kecuali Nabi Idris. Pak napodam itu malakul maut maka nama kepadina kotomate maka malakul maut. Mapadi nasameka coba-coba rasai magasapat dina. Nasade ko naisika ko pong Allah Ta'ala lawudu nyawamu. Maka de jolo wilawi nailo ko pong Allah Ta'ala ipalaba tongang. Ipalaba kadaudu ni jo nyawan pacoba ini. Rasakan. Iya na tu Nabi Idris pawi maka dapat dina mateangange makuai. Pada ko ito doki bangkung itu sekian ratus pedang yang ditusukkan. Kemudian sama dengan orang kambing itu dikuliti hidup-hidup. Maga kuilalle oli na to tumo panilalle oli makole batu padin bakaya se na pinasa Nabi Idris. Narasaka padi. Tapi watun na yudu nyawana na pudangi malaikat nasam. Meka lo mitai naraka pitanga gare. Magasah lai patamo ko cinampa minasai pasuka liwa jajin non rong ko pacalap pagahay. Masuna sa pataru ka lo suruga me ka lo mitete suruga. Si senok ko suruga wi manyamang ina purai malaikat na saya aja na wasu ko nak munro. De aja na usalaye aja itu. Nasai di malaikat dia na cocok. Iya mita lokwe polokwe naraka na sawasa poli ni onak si bawah. Boleh aja nih awasu nasade na cocok pulangi pong Allah Ta'ala mangilau pong uko natataro ka aja na kasih tapasukan dan diizinkan. Makanya Nabi yang ada di dalam surga itu Nabi Idris yang merasakan surga. Pak nakalesian ni malaikat itu jadi itu. Tapi agak keistimewaan Nabi Idris Pak. Lo sapa keistimewaan Nabi Idris. Dia adalah Nabi pertama yang mengenal tulisan. Yang kedua, degagat dapi iku peringerang. Apa napujila nariko tapakkoro. Ina tapakkoro batuto ya. Nalupai mana jama-jamanna. Unro nyamanna nasa di kota pakkoro. Tapi iro nasa batul di tapakkoro makoro masara ambona. Nasa imi pak bayinya nana esaman tu ditaka janna makaliliang. Tuh dero ni sangi. Nasa imi pak bayini nulle malah sadena bayine. Pak bayini sidepe ibayine na malam pertama. Pure sidepe bayine na nasoro takka janna. Aga na pau lebih mo pinyaman na nareko maringarang law ripungi daripada sidepe kak bayineku. Nasalay bayine na nalaw matapakkor. Angka kira-kira ko talo tedo botimparo nasalay bayine na law tapakkor. Iya na ro kalabihan na Nabi Idris. Dekat sekali dengan Allah. Dan dibukakan nikmat ketika dia berzikir. Iya na ro nak guru itu Nabi Tero. Menre ilayase siruntu Nabi Harun. Pengawal na Nabi Musa. Oh tahu jago ya. Magai juru bicara Nabi Musa. Ahli dalam strategi. Menre siruntu langit ke-6. Nabi Musa nana runtu.
Mataru menre loko langit ketujuh, siruntuk Nabi Ibrahim. Jadi tu gaga cautan ri onrona Nabi Ibrahim. Oke langit ketujuh monro. Ya sekna na langit ketujuh ko sanre Nabi Ibrahim. Na cenga naita ya tu betul yase. Tapi Nabi Ibrahim tidak bisa naik. Nabi Tam itu menre oko langit ketujuh na taruh loko Sidratil Muntaha. Malaikat Jibril dia nada api. Apa makadami malaikat Jibril Muhammad gangka ma iya. Apa ia wataru menre hancur ka makadai Nabi Ta Jibril. Sipa mulai oko makamu si bawanga. Letuk menre oko langi si bawanga. Bantu ka aja musalah. Alhamdulillah. Si bangga menre si runtuk kong Allah Ta'ala. Diubarani ko jadi dikumi. Maka dia malaikat Jibril pura ni wakuragai alaiku na dia menre Muhammad. Maka dia Nabi Ta pasipulung isinin na pakulyammu bejek mulai mama nak dampingi ka. Nasi di pani na malaikat Jibril ko na papirangi akapitu na ceneri lino. Na 350 panina na papira na dia nulis salay yonron. Yan na to nakadaya o kumagang ka Muhammad. Ya kumaliwang hancur ka. Sikok mematumi ka mampuak ko. Yan na to nakada Imam Ja'far o kita berasanjin na anta nurun fauka nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Nah sebab Jibril cahaya, Nabi Tanur Muhammad. Ya ku Muhammad na yang malaikat Jibril. Apa gang kami langit ketujuh ko menre ko Sidratul Muntaha. Mangolo mani Nabi ta ko Sidratul Muntaha. Oko ni rosyolos si bapong Allah Ta'ala di alam mustawa. Dena koromon ropong Allah Ta'ala oko mi ronak panaita. Pada ko makadaka oko mana copo na masigi napawita ulangnya. Jadi angka giulang ko copo na masigi de mabela mo payase. Ya ronak kada oki ala mustawa napa siruntu inabita pong Allah Ta'ala. Aga nasa nabita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka dia pong Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka ni Nabi ta assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi itu tahayyae dialog na Nabi ta si bapong Allah Ta'ala. Makanya aja nih pasti sambung-sambung. Atahiyatul barakatuh assalamu alaikum. Agak menalalungi. Angkau kutu kalamullah ada kalamur Rasul. Akadaki at-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Tepang itu sakta. Tapa hadir inabita tajepiwi apoleanganna napa tabaca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yana tunak kada to pandete aja mu beres selang inabita ko dia umpah hadir. Namara jingapir ko malas simang. Nah pakai makada assalamualaikum warahmatullahi pagay ko yan na to ampay de na yamanan na sampajangi mesti ya bereja makang usaha kang inang kasampaja de na toro ki imangi apa iya ko imangi na karena paratura de na wat di malampe bacaan de na wat ding yan na namo ako to masampaja cadidi ta culen nileta na paniaja no ko masigi ta jama sampaja sunay magi ni tagur sahaba ako nabita itaguri la tajal buyutakum maqabira aja pancajiki buruk longi bolamu parewa isam pajamu lo bolamu mujaman nawiru buyutakum bikiraatil Quran wassalah paterangi bolamu dengan bacaan Al-Quran dengan salat aja namu ko masigi emun mangaji na sabay masigi on roma barakamu non ro ini malaikat bolamu mimega setan na ko rewa mangaji ro makanya yang para sahabat na sahabat sampaja sunat na kumane masigi na jama pure batawe na jama pura maberasalam monro si masam pajasuna ina kumana ngaro na jama na kana bite bola mo jumpa ciki buruk longi rewa ko jama kor makanya sholat sunat itu lebih afdal kalau dikerjakan di rumah iya tabawi rewa pak bola ta jitu mega setanna ya masih ka manasrun ri baraka iu pokok ki bola ta ka apalagi di maki buah bola makokoy pasti garu-garu ya on setan meto ya ki buah apa magi nang ka kamera ipasi bola WC gitu kere. Ipasi bola tuh.
O kilala kamara mon ro WC nanya tu WC ka kon setan. Agi poko tama. Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. Najil laki setan makunda itu sifat setan ngaroni lalang. Nama nasa jadi na tak buka pintu na WC ina tame ko kamarata. Makotiha iya na tak buka na mataru pintu na WC berarti namo kamara manca jon ro setan to ni. Nama-nama gare. Tapi aja mau tarewa mah bongkar kamar sih. Karena Muhammad zaman-zaman nanya. Jadi ya mapasa mah makana laca koto masuk talaca ya jana tak buka. Iya. Nah sabaka mako itu. Iya ku baca di nasu pole WC kaki kamar lepang. Jadi ini meto maki bon rosetan. Jadi aja na tawa tahera makar maja na chamati rumah takustas magi je nama kasad di namo sa di mon rumah kalila di nama tanna na sigarumeti setange. Jadi mato maki buah on rosetan kan. Dito na beresal nga naik ko tamay boleh napa nih tak buka to di jendela ko pure asara dega anak-anak macule apa aja. Letu di mangaribi labu di mata na suatu yang kamu pelari masa peda macenne nama kada nabita ya nama calla nama tanah suruh mana wija-wijamu anakmu tamah tutup itanga dengan menyebut nama Allah tutup jendela angka nama kada baca ya kursi supaya dia sama setange maka to maka sebut nama Allah wadis saya baca ya kursi ko talumo jendela tapi ko 40 jendela me tutup na ya kursi letu isa dia tak tutup manang itu bismillah bawani tutup yang penting menyebut nama Allah supaya aja na tama jinge yerona na aja biarkan berkeliaran ada komela mata nasay nasaba onron na jinge masompen tia sanyasa tanduk setan namu sampai jangiat to ki betul ini na na tay di makoko ya melo labu mata nasay maka susura manang malay HP na samset gane setan na pamalang masil pina sulabi mata nasay anyo yan na to ya salasa kaya makiro dito kayo na tama nisay ha tama nih. Iya. Iya. Muni mo ko tama. Wasangi pura ni moni. Jadi itu makiro, yan itu ampai ko to tama boleh atika ki. Aja nih biar kata buka ko. Tapi makanya dibuka nareko sebelum mubak mata nasoy makanya lah dia buka. Buka boleh. Pintu na boleh buka jendela. Nah sawa angkat tu hawa pada itu koto masuk ko boleh masam paja subuh to monro masigi masih kiri sikiri melo pimu ba matan so pala koto pura masam paja sunak suruk nato masuk tapa angka hawa tamu ku inga itu mak beru pada ko angin macakke na batu tamu ko buku-buku tamu sak dingilala macakke taiso iyaro napatatahan tabacangi salawat napatillo dongan nan caji Pak Bura lah itu itulah yang disebut dengan hembusan di subuh hari. Biasa runtuk ya tuh, biasa lolong aku torewa pole nakata pangka hawa sak di macakke maka dawe kasak di menyamang itu adalah hawa yang dihembuskan dari dalam surga. Hembusan para malaikat itu. Iya kode itu lelolongan ngiyaro, ya naro tabaca raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula kapitu akan dihembuskan hawa dari dalam surga langsung masuk ke dalam kalbunya. Itu hadis Nabi. Enang kata tu lima susah papina dina dia metan nak dia tu gairan na mena wajah dia tu apa singa na tapi dia na melo tenang itu tersuruh baca. Kemudian menrei Nabi tahu pataru cede menrei Nabi tahu mataru ia nak terima sempaja ia naro nak kada terima sempaja jadi sitongan aja itu Nabi tak tania sempaja pokokna apa makadami ya elinuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ini tu tujuannya. Ternyata sampajangnya. Oleh-oleh ni tu sampajangnya. Makometomi wita kung katau pole Makkah. Tapi ya meron aku tanang aga na pole. Karoma. Cere. Sujadang. Dito nang kanakadata ko to pole umrah. Aga mo piga okoro kenro kokong lau masyara. Kan aku tanayam itu agan bawah. Makoto mero nabi no inabi ta pole sirun tu pong Allah taala ya to mero lakutan nabi barai agan ale ku pong Allah taala Muhammad make nabi ta sampaja siaga 50 we alhamdulillah mengilau ka Muhammad mengilau ka asalangan nga oko umatmu Muhammad iya ko nabali beresalak ku sitang ngapakasiwiku menjadi syafaat di sisinya nanti iya na to makada kama sallaita ala Ibrahim.
Ya kui baca ya tu orang tanah lengi nenek tamatu hadiah. Pak itu dia kecau ya gaya apalan Nabi Ibrahim ko bilang apalan itu pak ya tu pak jewele na punna. Pak makana memang ime ka panremano ni sini na tamu po sini na isa na lino me ka panremano mapamule makokola tu ka malino. Kali po Allah Taala dia mulai Ibrahim maka dia alenga kesempatan. Ule ko ini malenga kesempatan. Kali po Allah Taala pulang malaikat tamu ke surga. Malah kapur alengi Nabi Ibrahim. Jadi kapur itu dia genggam. Yang di tangan kanannya itu dia lemparkan ke laut, yang di tangan kirinya itu dia lemparkan ke darat. Makanya garam di laut dan ada juga di darat. Yaitu Pak JW pas sidakana Nabi Ibrahim. Dia gak tahu dia nanti Pak J. Jadi gak tahu teman pas sidakana Nabi Ibrahim. Iya naro, natang-tang. Yang kedua kepesanan Nabi Ibrahim. Angkat tu atana-tana kok kelala na suruga Muhammad. Podang umak mu natana-tana. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Natambahin nabi ta wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Itu tanda-tanda ngo kilala na suruga. Naduppa tu matu buana ko surumonri. Yan atu sikir ita baca. Pesan na Nabi Ibrahim iya. No inabi taloko Nabi Musa langit ke enam materru inabi ta. Makutan ato Nabi Musa agam pulia Muhammad sempajak. Siaga 50. Wah, megalak dah itu Muhammad. Dia nulek jamu umakmu itu umakku lagi makai galak dia nulek ko seko itu enrek ko milawi Muhammad iloi kurang macam tu Nabi Musa maka dia Nabi Muhammad apa jila ada umat ya ku ya penangkura pasti rewat to nga monin pataru ye menrek to nga Nabi milawi ikurangi 5 no inabita we Musa nakurangi po Allah Taala 5 nasa mega mo tu Muhammad enrek po milawi kurang Mega mo piatu menre sinabita milawi akasera inabita malaulisu 5 mani maka Nabi Musa siaga pi Muhammad maka dia nabita 5 mani Musa nasa ide mega mo pa yatu enre po milai kurang tak kajenna nabita na cicang nga menre ikurangi 5 na 5 mani iya menre kaya capui iya ko Nabi Musa uturu-turu capura nga dia nagaubawa rewo maka dia nabita dia na rewo Musa matahanan aku po ang Allah Ta'ala. Namu iya 5 mega din nakurangin na ya. Nalinga. Tapi nalay day siya ng Nabi Musa pa. Kinedegage Nabi Musa. Tanya imang niya unri manan na pa bangi. Akka 50 ini lo rewa. Di nasalay masigi. Ito nalay day siya ng Nabi Musa mewaiki. Ece na Muhammad mo ala. Tapi aruntu kamatu ilasan na. Nanampe tau pandrita naruntu matila sana aga alasan Nabi Musa na suruh Nabi tamalolisu dega kepentingan ako sampajangin Nabi Musa na mo 500 rakan na surongi dito ga kepentingan na sabatannya tole na jamay makuye dega ga na cinaila da Nabi Musa riwat tutuno kolino kecuali memite rupan na po Allah Ta'ala langsung tapi tidak pernah diberi kesempatan karena tidak mampu ia lemmi sakdangin ang kalinga padami kumar radio din ang kanang televisi iya naro nasabak makre magi ya Nabi Muhammad na tulisi runtu po Allah Ta'ala iya naro watun na rewa nabita iya ko si runtu inabita si pak bicara na suruh si rewa dialognya itu sampai bolak-balik pa aja mani rewa nabita aga nasa Nabi Musa ang kariwaya makada napatadang ni Nabi Musa ko arona 5 arona nabita na palenda iliman na napo makada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah Ahmad Ruhullah nurmu Muhammad witay nur na po ng Allah Ta'ala jadi yaro Nabi Musa nasabak din ang kanitay po ng Allah Ta'ala tapi nabita po si runtu po ng Allah Ta'ala nurnya Allah itu masih melekat di nurnya Rasulullah iya naro na po jinaita Nabi Musa sehingga nasuroy maloliso menikmati itu napamakada Ahmad Habibul Muhammad Habibullah betul nga nadega agat chow na puji metoko po ang Allah Ta'ala iya di sini na nabi yali parenta din ang katoma parotes yali 10 jam yali 50 jam iya manay ko nakurangya matarru daya na tulicit din yan aleko jadi ko may matotaw ripojin na yasi ko may Muhammad yan naroon ang ako'y Nabi Musa tapi nabita betul na rewat tari nasabak din na ganda iya sampajangi kakuran ni 10 pitu man Kalima manijamah, yang itu natari nabita, makanya diturunkan sikit. Menurut riwayat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Mana 33? 10 pitu rakaat na sampajangi tambay 33, 50 mati jumlah. Yang itu ampai sikit sesudah salat itu dibaca 33. Itu pesan atau bandrita itu. Seko ni ropa di.
Tamani wentuisa. Sebenarnya kegiatan ini saya minta memang Pak untuk safari Isra Mi'raj, makanya 3 kecamatan tadi, berikutnya lagi pindah ke kecamatan lain. Ini sebenarnya adalah penggalangan donasi. Jadi Wilawi Ustaz Sarkaman supaya ada tempat di mana saja, yang penting kita untuk penggalangan donasi. Sebab di NU itu kita mau membangun Istana Ahlul Quran. Jadi di situ pusat kajian Al-Quran dan hadis. Makukuat tunitian, tapi dananya itu adalah dana umat istilahnya. Kita penggalangan dana. Makanya saya kasih kupon tadi itu, maka angka kamu kasih melo mawak Pak 10 20 sabu siulang atau 30 sabu siulang atau 50 sabu siulang selama 23 bulan. Jadi ke kamari palawang tak matu komeloki nanti Ustaz Harkaman ukurotalah. Jadi bisa 20.000 per bulan tidak masalah semampunya. Ya, tapi angka batasan nagang kami 20 telu ulang karena masa jabatan saya itu nanti berakhir juga di situ. Ajak kami diulih pertanggungjawab kami kok selesai maka ada bantuan donasinya orang yang masuk itu. Jadi situ juga akan dibangun perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Jadi kita juga akan membangun sekolah tinggi, tapi itu dari kalangan dari dana umat. Jadi ke kami kiri palawangata meloma wakaf amal jariah untuk Istana Ahlul Quran. Sebenarnya di situ mulai dari penghafal, kemudian nanti di situ perguruan tinggi juga. Menrek nitian lah, belum lanjut. Jadi itulah sehingga saya melakukan safari ini untuk penggalangan dana. Makanya pada di mana saja ditempatkan, yang penting ada jamaah yang bisa membantu nanti kelak untuk di situ. Jadi saya kira ia nu pangulangan mamagi-magi napa barakah ipung Allah taala. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.